Kirente tuchingi mwenge na turime na muthuro umunene nimabithukirite mucii wa muntu umwe uria kwirikana ni mwamba nturani ya Ruiga athuana na kubebia mucii uyu nyuma ya ng'ombe iria kwirikana kuiwo muthenya wa igoro kwethirwa kwawe mucii. Akari mariuga nimethiriitwe magicumburagwa ni mekarika ma wagagia na kumagithia thiri bururu nturani inu na muntu uyu akirikanaga ni mwamba umunene wa ibinda riracagu ntuguku mukirimithika ena inu. Mathaya thainya cia rukiri nje kwa Gerard Murira ikwatirwe monki na kurungura burui mwingi yura yuko yuri muthuro kumanya na kuingia kwa makarika ya wamba muno bwa ng'ombe amwe na into bingi rutere yo yaburago kulikithwa imunini ochibu mugambi mutia ng'ombe ici yathana bwana antu bathetete no tiro cieta ng'ombe inini ing'ombe inene na itweretwo kabane kitu tomba kwatha kinyemwe anile si yari yompike kuonekana imvumere okinyanto obu na ndo confirm ate ng'ombe obu njerandi niko thaikwa we muchie na kuma utu umeona imbume ya wikatalia na dingira osi yeso mbikindo thimo ile antumira askari baile dibiti osi yeso wana ngola ne onge bego kuto confirm ro ng'ombe obu ne yi na antu bwana akaburiere kumau tayia netere tena sana bau abarenda kuethia muci uyu nontu muntu abanyamaria muno ng'ombe no yokerwe igwa police station na mwene ng'ombe ile etirwa na bukaburia na confirm ng'ombe negie our former MCA Atiari Banjerand Bakari balikithitie kwa mukira matheta kithumba kuma nturene ati nthaka yao ni kwiya na yete ng'ombe ya kaumi moya ina mwanake wewe na thigara keto tanwisa yao bo akamenya no na muntu akakweza kae mwamba na akaeza na ndikithitwe ni mwamba na bu zaningwe yao ya na kinyetheo we munini na atumi mabisa bokarie kiriwe amwarerie mantu ne yegi wa mbobu ni usias na mbite mwire na ita kwa police ete ba monere ba na mukania no to ye last warning ba wete bu na ndanda mwira na mbira kareka lakini ndo tono kureka kwa ni ruwa ga watero nengi kuringana na mwambi wamba wa ng'ombe ibwandite ndwara guntuku untubu atumire kwethira kwina muchamanio yochwira ntairo untubu na ritwa Gerard riandikwa ni antu kithumba ari umwe wathwanirwa na Gerard ubona twire muthwanirwe tumuchwete miake kuma thagi tuntu turo muchwa na tioneka mutukobeziti usana lakini nyana gututurumbira muwata twaria kamuchamanio twandikithia ambaba ntura ice me antura ni cie ambaba ntura itira kwithia kimenya twabandikithirie yao weru arende na andiki ni antu 32 na andiki ni antu 33 abaile babangi bandiko ya na ya 3 ya ou amwe na boy na muchiari amwe na bamo batori bawete kwethia nyumba gutiukarieta alererea munono ntobwa na banini baraba mamakuo muntu autala wake oyo ale waiko saria nanke werwa muno ntotera oyo muntu ara moyangia na thirikari ni ya muntu na saria ya muya saria na sia antu begera saria njara ne siabo makosa yake ndona kire antu babo kare ao bakibitha kento ibo kare acio ikwethia nyumba kinonto muntu enana pakobati omwenga na bamwata wewe ngwa na kinya kethira mwanka thai Gerard ithone munini ochibu na rombete akari kwatanira mabisa bokaria kendawe amwe ne kundi kiawe kirabai yakyo bawatwe na bayokirwe matale ya kiwatho ukamegizua antu bau tubawata bongara yero tuthira muntu la mamba bau taguna kana kithakene atara muci wawe kana rui muntu ungi raiye kero tutethia uthie thine gethera athwana ringi na ntote muntu no mai ya no ntu no magetha kire kundi no magetha kire kundi ke nene abo bandikitha kuna ntu no ntu ibaicie thika ni bati kuyukiria nya bau bonde bandikithe tu atalia nkiripotera Wero TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika.